Comunidade Balun halo uma ia mercado taibesi onde for emaluga, mas be cos 9 hela ia forro. Mercado que makfatim ba emohoto atu halo negócio ho tipo ui onde belhetan lucro, mas be durante ne cidadão balo halo fali cos e a mercado larang onde for aluga ba emaselo nune belhetan rendimento. Toda informação ne be GMN acessa o si vendedor balo ne bela coi fossasi ne identidade durante ne na imba cos ela ia forro fulang maktumai onde for tiosang. Habitantes sira nebe kos ia mercado taibesi reconhece kata durante ne sira hela duni ia uma kos ia mercado larang hodi buka muris no cada fulang na imba kos ne sempre exige pagamento. Umane mon sintini. Nai be balior ida 35. Cuarto ida. Sedang estar dengan gusu kan lah buat tidak entrega. Mesti itu agora sa aima hari itu tahu saya itu nih lah. Lebe. Alas dia ambil langsung permanente lah. Fatim estar dengan lah permanente. Atau ambil langsung estar dengan gusu lo que kami entrega. Agora ami halos tidak tadi para muda tamu sanggup. Amu deh hela para agenda familia asas abar kira ke sekolah. Dansa sekolah sini. Kalau ansa hela ansa servis dengan lokal tunai. Sami ansa familia lainnya. Orangnya dalam tadi saya lokal saya paling. Relaciona a situação nesse departamento, guarda gestão mercado município de Lihateten, governo se assai comunidade nebe hela e mercado larang, no nebe ele foi espaço para vendedor siracelo que atufan sasang. Lu ia forro, fulan tu masih murid osan. Ne, ia volcão sirane. Ia ne vendedores permanente, vendedores e ambulante la permanente. Ini permanente mas sira aluga agora rau sira hela bana sira udah aluga balu 50 balu 35 balu 40 depois vendedor sira am identifica na vendedor sira tan fatin balu hat 5 ne quase a maioria itu identifica ia crai vendedores permanente de for aluga ne 100 lebih dit mak sira fasa 200 ne maioria mak fokus aluga oh ida meu sira ne mak mamai agora saya hatung orang ona hatung equipa ona para tu cek ia dia 21 ne fulai dari larang harus ka cek ona terminal bawi benar selafa semak abandona fatin mercado taibesi fo aluga abandona de toba de hela de house ho equipa toma se hasaisir entrega bana bema benar sene bema fang ia espaço público nessa terminal tortorlete e espaço público sira de Dadang ne comunidade atu sidaresi makela ya mercado taibesi mabela halo atividade negócio no husi número ne uma balong haruka emokoso rihetan lucro. Tuir observação GMN lisu ya mercado taibesi na kuno ona iha liseira mabe parte serviço saneamento município dili sedau Kamos. Abrão Amaral, GMN.